Pozdrav svima, evo ga, drugo javljanje sa IVE 2025. Ovog puta smo za vas odlučili predstaviti neke od noviteta od marke Carinthia, koju također držimo u našoj trgovini. Osim standardnih njihovih artikala koje možemo vidjeti tu na u biti njihovom samom štandu, standardno njihove kvalitetne vreće za spavanje, jakne. Ove godine su predstavili i 4 nova modela hlača. Pa krenuo bi od prvog modela koji je u biti nekakav, ajmo reći, basic model. Radi se konkretno o Goldek hlačama. Ono što je posebno kod tih hlača je da su napravljene od 3 različita materijala. Sad da vas ne maltretiram puno sa samim materijalima od kojih je napravljeno, uglavnom oni ih nazivaju onak, mogu slobodno reći, zdravo seljački kauč hlače, zato što su strašno ugodne, jako su rastezljive, prilagođavaju se samoj osobi, znači tu su sagibanja, bilo kakve kretnje, znači udobnost na prvom mjestu. S druge strane, uz samu udobnost, tu je i strašna čvrstoća materijala. Ozračivanje s bočne strane, dostupni samih džepova, nekakvi sitni džepići za nekakve noževe i slično. Hlače dolaze u 3 boje, dolaze u olive greenu, ranger greenu i crne varijante, dolaze već sa uključenim remenom dolje, znači gore, i dolje ovako sitni mali remenčići koji su za samo prilagođavanje, znači dolje oko samih gležnjeva, i dodatak naravno da se zakači za samu gojzaricu, čizmu ili nešto treće. Stražnja strana hlača, ne znam koliko ćete moći vidjeti, je isto onak malo deblja, čisto da je ugodnije recimo za leđa. Ne znam koliko će se moći vidjeti, ali to je recimo, to su nekakvi detalji tih osnovnih modela. Sljedeći model bi bio ovaj, evo ovako ćemo tu možda da se malo bolje vidi, znači isto Goldek, ali uz dodatak u nazivu Hunter. Posebno su dizajnirane da bi bile malo na nekakvim ključnim mjestima prilagođene više lovu. Posebno za istaknuti je, znači, malo više pretjenaca na samim džepovima, ojačanje za noževe na džepu, nije više kopčanje kao kod ovih starih sa ovak jednim drukerom, tu se sad radi onaj standardni dobri stari gumb. Također ojačanje bočne strane ne dolazi sa remenom, nego dolazi sa velcro, ajmo ih nazvati nekakvim zatezačima sa jedne i s druge strane. Donja strana je standardna, tu je klipser jedan s kojim se zateže sama nogavica. Treći model bi bio, znači, isti kao i Goldek, samo u kratkoj varijanti, isto dostupan u 3 boje, znači olive green, ranger green i crna, i to bi uglavnom bilo to. Znači opet čvrstoća materijala, udobnost, to je ono top. Četvrti model je Loftshell serija hlača. Mi u našoj ponudi već imamo njihove gornje dijelove, ovo bi bio kao dodatak tom setu, znači i hlače koje se daju s tim skombinirati. Vodonepropusnost, također otpornost, jako dobro habanje, opet jedna paleta samih boja, i to bi bilo to. Eto, hvala vam na pratnji, do gledanja, pozdrav! Which country?